ที่ปอลำก็สนหล่อมันได้กับเพรีตุ่มเป็นอันตนาดอลลาร์สินังลิหินเป็นก๊อปปี้ปุจิกับเพรีเกBJPนะตัดตัวมันนะกับเพรีเกอาเทมาจุดตากที่จอกที่เทงมันที่ให้อุ่นจอดนะพอสักปีตอดเราเป็นฮาลาvote capturing เราเป็น proxy voting มันที่จุดตากให้จอดกันมาที่ดีก็ให้กันลีดเด็ดเกจุดตาไอ้เงินนนเกมุนิดมุลุกเกดูอันนั้นนนเกวังช่วยเลยพีเอชเซียลงอลังลิตุมเกเร็มทุกเกละเกเร็มทุกเกขัดตั้งเลยน้องบางเกBJPตัวบางเกเราเป็นAPHL situ ke la highway por la si alang litung ke la re-election ban pheri bre kopilo pheri nang alam ke do alang litung yok si mesen si claim bo sonde pheri nang ne le alang litung kahin no la ke claim bo si alang litung pheri le ka chong hu por le la si ka pheri re-election ke la ke Do-Vek ki sikhidu non da la constitution kitab long lang rai non hai article 243M long ke tok do halada ki pula ko hello Six schedule a area are loke Ponchayat aron penke jat ason da klemun epulo election an chot kalilo jat ason da klemun epulo anke non chuke damtang a election Ponchayat aron pensi election a pedu ante la so election ke aron ri pen ka pedu election pinaklo ke lake la si high court ke lake aron re kam ke nang che don nun de high court ke la sini tum akis bang ka highway ko lake ang re-election ne Do-Vek ko la hello alam bang ke BJP re-election do koklo te alam ke nita ki pija a poisata do ke do yi sta pitu ne det po ke di la si inita pijo plot dia por la si lage kani tha palang lige cultural hin ka abha copy siklet ko ji cultural hin ke nilitung ke customary law ke pangtang vek po rong asara tum phan aja kong pivek po serwan ke aja kong pivek po karbi dom han ke la pen dorbar snong aja kong pivek po la pen te tulsung waisa aja kong pivek po la pen salayero aja kong pivek po nitung ke richo phan aja kong pivek po rong asar la pen habib pin po lindok po ato ma phan nitung aja kong pivek po nilitum honorable Guwahati High Court long free case ke file tanglo PIL ke submit am tanglo la so court si la bang so case kang tu lok batai ke tombak grelu High Court long la se non adun tu kang tu adet ta prabjin benilitum long ko la so teng pensi a case teng pulo tangte constitution teng arona teng pen pulo tangte ilitum la APSLC pen PIL kipi la so teng si high det lo pulo tangte la ke election bangke Do-Vek po separate voter list semar wek po la so pilon de election ke re-election Do-Vek po la silitum re-election aprang India long kame India history long tetun langme 1975 di hala bang so hot emergency hotame Indira Gandhi aphan hala so hot malpractice pensi election pa hai dat di kalmakala la so teng pensi Uttar Pradesh along case pided lo api Supreme Court tum nang order pilo re-election binang koklo lason dak taksil tum state Assam state long ta 1983 malom ta la puson lo de lo ta re-election do koklo las non itum dak Karbiang long autonomous council long ta kupi bo si re-election ki diun edet ko arona teng ben tum keda las ilitum arona teng ben constitution teng ben dam lo bulo tangte ilitum la case ke highway ko la pen re-election ke la ke dam tang hu raso bi jok jedet ko re-election copy posi pe do tunang kong la re-election ke bedo tunang kok la ke panchayat arona teng pen ke la dak 6 schedule autonomous council long ke election nang di un di la sela articles 243 a z along masih ada si tokpon lo ke la so teng lo tang te itum autonomous council masih emetang election ka kondagi aron si semar nang ji la pensi dak election ka biunji non bangke panchayat long ki bi panchayat atuma pansi la dak autonomous ke lake panchayat ben akang tui chulang la si akang tui pansi akang dai atum se election nang ki bi la si aron karkan pusitum pulo nitu la MEC election na prang pen lo la so case ki pidam ke nilitum la so non la election rem det le ki pidam da kali la so prang ma nilitum ki pidam
lasi laso teng ben pulo tangte autonomous council area ke pansia datum bangke election nang biun council atum si kecibia jakong mga kedo Kini ga hamren homosti pen sila so mass joining na pen 6 citizen awareness bi kolon. Joining bangko ando na pen kedam tang pen non ko an phai plan ini ilitum la bangso amai lage hamren constituency ben si patir piponlo plus ini ilitum along central committee ilitum general secretary sir Kirong Par as a chief guest alang linang chetong dunlo la pen ilitum honor guest of honor la pen ilitum